Danas smo došli na slatinsku premijeru filma Sedmo nebo. Definitivno jedna iznimno kvalitetna komedija. Jasna je to odlično napravila i mislim da se isplati pogledati, izdvojiti svoje vrijeme. Gospodin Krunoslav Radman, Ninoslav Radman. Sedmo nebo je crna komedija ili tragikomedija, kako bi to neki rekli, o čovjeku u velikoj dilemi koji se zaljubio u drugu ženu, a ne usudi se svojoj ženi reći istinu, pa se sve više zapliče u vlastite laži. Traži za pomoć prijatelja s kojim vježba kako će ženi reći istinu, međutim paralelno ulazi u paranoju da ga je ona provalila i da će mu uzeti sve. Jesi ti dobro? Jedna od ključnih scena u filmu je scena potjere. Ja sam za inspiraciju naravno gledala najslavniju od svih scena potjere, a to je ona u Bulitu. I onda sam razmišljala kakva bi to trebala biti glazba u toj sceni, da ju što više približim takvom kriminalističkom filmu, jer će time biti smješnija, obzirom da lik u mom filmu nije ni policajac, ni kriminalac. Kad sam vidio rough cut, bilo mi nekako odmah jasno što se traži. Znam da mi je bilo izvedivo, da smo išli na minimalizam, na ritam, udaraljke i u nekakav odabir instrumenta ušao je vrlo brzo bas klarinet. Isto tako sam vrlo brzo znao da moram zvati Maka Murtića i to je bilo to. Zapravo smo odlučili, kad smo pogledali film, da radimo sa dva netipična instrumenta, odnosno da nam trebaju dva karaktera koji zapravo opisuju tu nekakvu unutarnju borbu koja se događa u filmu. Nismo htjeli Mickey Mouse napraviti situaciju, znači da sad određena tema konkretno mora slijediti određenu situaciju, ali postoje te karakterne osobine u tim temama koje se vežu uz problematiku ili interni konflikt ili doslovce tri karaktera koja se pojavljuju u filmu. Radnja je cijelo vrijeme u biti zadržavala interes, zanimanje i napetost. Film je bio odličan, puno sam se nasmijala i pravo osvježenje za hrvatsku scenu. Film iz stvarnog života. Jako mi se svidio. Na momente mi se učinilo kao da ću dobiti infarkt. Toliko je bilo napeto. Eto, baš ste nas uveselili i film je stvarno 10+. Vidimo se u kinu Slatina i dođite pogledati Sedmo nebo. Ljudi, dođite u kino, pogledajte Sedmo nebo. Ja sam zbog svoje obitelji morao već više puta gledati film i svaki put mi je smiješno i svaki put mi je super. U svakom slučaju, što prije u kino, film je Sedmo nebo, komedija, čekamo vas.